Izvolite, gospodine Kovač. Pa, kako ide od Poljaka, ovamo ima fino jedno brdarstvo. Tu hitno uzmi traktor, ljude, organizuj i prebacite one kvadre, sve da tu bude naš punkt, naša granica i sve. Razumiješ? Tahir je ostanat me to ne punkt je Tahir. Vič kod Petrova. A samo na Izačiću. Slušaj, ponavljam. Da još je granica tamo kod. Evo ovako, od punkta Poljaka prema Ličkom Petrovom selu, a ono brdo, onaj vis. Sad kako nađi granica, da napravimo ovdje granicu, gdje će biti iza nas brdo, jeboga ti. Što bliže Ličkom Petrovom selu. Razumijem, ja sam da uspio ovo pratiti logistici. Hajde. Koliko stoji bez drugo, ono što imam ja u auto. Šta imaš? Ima samo panciri i municija. Eto, predaj korpus, pa... Ovdje ima 28 automatskih pušaka, osnovnih nisam stavio. Sve bro, sad tu isto. Hajde. 28 automatskih pušaka nisam imao gdje staviti. Hajde. Tu su vani stavili. Predaj pesa drugo i organizuj punkt i reci... Nek ide Jasip samo nek vozi to riš. Dobro, razumijem. I da vratite po Tahiru na onaj punkt. Stani, jel si me razumio? Jesam. Znači ti si Huski reci. Jer kad dođu Hrvati, oni će misliti da je granica tamo, ne. Znači granica bude na onom brdu ondje. Znači premjesti one kvadre, dalje od Poljaka onaj šator ondje. Sva ona policija koja bude Hašimova, ne ondje naprijed. Naprijed od kote ovamo. Je, tako i za Berdeć mi kaže granica. I onda dole ispravimo.